Otro gindumara ang paghahatag gintag 20 pesos ang kada kilohin bugas ngadto ha mga minimum wage earners sa bungtohan ISABEL, Leyte. Ginpangunahan ang aktibidad ng Department of Labor and Employment Regional Office 8 Dolly Dini aton dapit kasubong ang Department of Agriculture nga National Food Authority NFA nga panuyo matagaan nin abot kaya nga bugas ang mga magtatrabaho nga may habubo ang sweldo. Ginlalauman naman nga magpapadayon ang programa ha magdunilain nga partihan riyon agud mas damo nga mga benepisyaryo ang matatagamtawan. Ginaprubaran na hiton House Appropriation Committee ang hangyo han Department of Public Works and Highways DPWH nga maibalhin ang ira pagsubmiter han revised 2026 budget proposal. Tanglit naman tikang han original nga petsa ha September 12 nga deadline. Hihimuon ini ha September 15. Labot ini ginaprubaran gihapon han committee ang pagbalhin han ikaduha nga budget briefing han ahensya ha September 17 tikang han original nga petsa ha September 16. Manunom naman ginpahayag ni Department of Public Works and Highways Secretary Dizon nga ira re-reviewhon ngan aayuson ang latag ha panukala nga budget han DPWH para han masunod tuig gabot nga han issue han flood control project. Nagpapadayon yan ang konstruksyon han maabot 900 milyones ka pesos nga kantidad nga SAMAR Medical Island nga naimumutang nga barangay Gadgaran, Calbayog City. Ha mga kuha nga litrato makikitaan ang haraning nga maitsura nga pasilidad. Nagtikang ang konstruksyon didahan Marso tuig 2024 nga may da inisyal nga pundo nga 477 milyon ka pesos para hiton first phase. Ang programang ito ay inihatid sa inyo na Fast Relax, kasangga sa bawat aray.